Gak usah so asik besti, kalau aslinya munafik. Special request by Ayu Imeylin, Queen Mala from Lestari Karaoke. Ini bos. Pocok, macan gak lo? Resident DJ on the mix.
kalau aslinya munafik. Spesial request by Ayu Imeylin, Queen Mala from Lestari Karaoke. Ini bos. Hapuslah sudah semua tentang kita yang dulu pernah kita bina, yang semula indah namun akhirnya berujung luka. Jika bisa jalan baiknya di antara kita, usahlah pernah
Gak usah so asik besti, kalau aslinya munafik. Spesial request by Ayu Imeylin, Queen Mala, Prom Lestari Karaoke, ini bos. Pencinta wanita, namun ku bukan buaya yang setia pada seribu gadis. Ku hanya pencinta
Terbuai aku seakan terbang melayang, tapi kini engkau menghilang. Masalah Stecu bukan berarti tak mau. Dua malam dikit kan bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stecu, jangan cuek malu-malu. Aduh adik ini mau juga abang yang malu. Stecu, jangan cuek malu-malu. Aduh adik ini mau juga abang yang malu. The evil, you bring it out inside of me that I don't know. I decided we won't speak, so while we up 3 a.m. on the phone. Why would she be so mad at me? Homie, I don't know, she's my info. I won't stop, won't miss my groove, because I already know how this thing go. You run into your
lyric the boy. The boy has a toy and he wants to feel the boy. Once upon a time in the house of Hufflepuff, said lyric the older and he got so rough and tough. But this young man called said lyric the boy, sacrificed his life and saved Harry boy. To save the Harry boy. kita bergoyang bersama, ikuti irama musik DJ, lepaskan semua rasa gundah di dada.